Sanibonani, lokhulumako ngiFortune wakwaSibanyoni. Angihambi ngedwa lana, ngihamba namake Dr. introduce. Sanibonani, lo kume phambi kwenu umake Thokozile Ntuli. Right, namuhla sizobe senda lesson number 11. Sihloko sethu sithi Christ prays for his disciples, noma uJesu uthandazela abafunzi bakhe. Ngembe kokuthi sicale isifundo sethu, sidonika Mmake Ntuli lithuba sithandazela. Singathoba amakhanda sikhuleke. Baba wethu sezulwini, sithanda ukubonga futhi emini nje lapho sihlangene khona sinabantwana bakho emhlabeni wonke jikelele, sihlangene lapho sothi sifundise isifundo sanamuhla lapho uKristu akhulekela abafundi bakhe. Sicela ke konke sothi sikufunde kubonakala kuletha ushintsho ezimpilweni zethu sonke laba esifundisayo nabo futhi laba esimamele. Sicela ke ukuthi lokho esikwafunda kube yiloku okuzathi kwenze i-difference kubo bonke abantu esihlangabezana nabo ezimpilweni zethu abangazange nabo babe nelithuba lokuthi balifunde ngokuthi babone uthando lwakho ezimpilweni zethu. Sicela ube nathi esikhathini samanje, ubusise nabo futhi abazothi bamamele nababukeli emhlabeni wonke jikelele egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Right, siyabonga Mama Ntuli. Sitobonala sicala ngelivesi lethu lokuvula lana. Litholakala lapha ku John 17 verse 26. And I have declared unto them thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. And lapana nasifunza lamave as prophet. As a consecrated high priest, he intercedes for his people. As a faithful shepherd, he gathers his flock under the shadow of the Almighty, in the strong and sure refuge. For him there waits the last battle with Satan, and he goes forth to meet it. So lana sithola amavethu okuvula lana esifundweni sethu. Lana Jesu Kristu wakhuluma ukuthi uthandazela abafunzi bakhe ngeligama lakhe. And then uyakhuluma ukuthi lethambo le wabathandwa ngalo, le uNkulunkulu amthandze ngalo, nayo into bonakala asithandza ngalo. And njengoba uNkulunkulu wabonakala hlala naye Jesu Kristu tohlala nathi. And njenge mpriesti kumbe high priest kumbe mpriest lomkhulu abonakala njengoba bekwenteka siyathi usibekwenteka in the past. Mpriesti bekabonakala celela bantu bakhe inethelelo from uNkulunkulu. So na Jesu Kristu nayenza imali yala kongileyo. And futhi njengemelusi la thembekile abonakala ahlanganisa izimvu zakhe, abonakala ati protect na Jesu Kristu ubonakala asivikela. Then futhi kuthiwa lana Jesu Kristu yena ke uqala phambili ahlangabezana netimbi le sibonakala silwa nato spiritual kumbe ngokosimoya. So angathi kumbe khona mavi le Mmake Ntuli ufuna ukusingetela wona la. Lana ngibone ukuthi uKristu unezimilo ezahlukahlukene empilweni yethu. So uKristu akasinde eyi-one to all of us. So depending on our situation at that particular point in time, ngibonile lana ukuthi unesimilo esahlukile. Siyabona lana ukuthi uba umelusi othembekile, and futhi kulona osempini ubonakala abanaye. So kuba khona abantu empilweni yabo babonakala abasempini ngezimo ezahlukahlukene. uKristu unaso leso sikhathi sokuthi abe naye. Kunabantu abadinga umelusi ngaleso sikhathi, uKristu ubonakala awumelusi ngaleso sikhathi. So kubonisa isimilo sikaKristu ukuthi angeke ngithi mina uKristu namuhla ufocus kulabo abanempi kuphela okanye kulabo abadinga ukulusa. So kubonisa ukuthi lo thando lolu akhuluma ngalo lapha ya ku John 17 verse 26. Ukhuluma uthi ngibazisile igama lakho, ukwazisa umuntu, and then andlule lapha ekwaziseni bese asazise futhi nothando lukaBaba
lona athe wasithanda ngalo naye uzothi asithande ngalo. So if uthanda umuntu okanye ubudlelwane esinabo phakathi kwabantwana bethu unabantwana bangaba baningi mara uyakwazi ukuthi unakekele zonke izidingo zabo at a certain point in time. Omunye udinga emotional help, omunye udinga mental, omunye udinga spiritual, kanjalo. So uKristu ubonisa lolo luthando lolo. So ubaba osezulwini uthando lwakhe lubanzi. So that is why uKristu lana uthi ngibazisile uthando lwakababa kithi abantu. So lokho kungithathekisile ngempela mangifunda lesihloko lesigaba esandulelo le paragraph yandulela isifundo sethu ukuthi ngempela uyasikhathalela individual nomunye uyamkhathalela. Siyabonga. Amen. Siyabonga Mama Ntuli. Tikumavula amahle. Sesitubona la singena ku Sunday manje. Sihloko sa Sunday sikhuluma ngokuhlangana kuJesu Kristu, united in Christ. So lana mbuto oqala uyabuta ukuthi ngiliphi liqhuzu noma kuyini lokubalekile kakhulu for ukuphumelela kwelisondo le Jesu Kristu wabonakala akubala ngokomthandazo wakhe. Siyabona ukuthi inkonzo okanye ibandla uKristu uyalikhathalela ngempela. Kungakho ukuthi wathi mase akhuleka waphinda lo mkhuleko, and uma sihlola lapha bathi intercessory prayer, not just a prayer, because uma ngabe intercede uyandlulela njoba sazi ukuthi imikhuleko nemikhuleko yahlukahlukene. Kunomkhuleko yokuthi uyabonga uletha ukudumisa, but lana kumkhuleko lo ukuthi wazithula kubaba ukuthi isifisa sidinga kakhulu ukuthi ibandla libe linye, kube nokubumbana, ukuthi njengoba yena nobaba bamunye nathi sibonakala siba munye ukuze sizokwazi ukuthi sihlanganyele kulobunye lokubanabo banobaba. So lobunye why yini benefit yokuthi sibe munye? Ukuthi umhlaba uzokwazi ukubona uthando lukababa kithi njoba uJesu Kristu athe uyabazisa ngalolu thando. Uthando lwakhe luzobonakala liba lakithi, kuba nobufakazi emhlabeni wonke, and kubonakala kuba nobudlelwane, ngoba uma mina nginobudlelwane obuhle naye uKristu nobaba ngiyakwazi ukuthi ngibe nobudlelwane nawe, and then so kuba i-triangle. So i-triangle angibi complete uma ngabe sibonakala lobudlelwane bungabi khona ukuthi uKristu nobaba mina nawe, then we complete the triangle ukuze sibonise lobudlelwane phambi komhlaba wonke. And kuthiwa lana kunevesi ukuthi draw nigh to him and he will draw nigh to you. So uma sisondela kuye naye usondela kithi, then uzakwazi ukuthi achinje izimpilo zethu ukuthi zibe yilabo abasebenza in perfect unity. Amen. Ngiyabonga Mama Ntuli. Ngithanza lamavla la ukhuluma khona laphana. Even la lamavesi prophet. Ayikhuluma kuyashiwo lana ukuthi uma sisonzela kuKristu ngamunye wethu. And then Jesu Kristu ubonakala njengoba ngikhumbula isifundo sethu lebesifundo sona lelivile endlulile. Lesikhuluma ngani ngeJesu Kristu yini umveni. So thina simagatsha. So uma sithi sibumbana, uma sithi ngamunye wethu sihlangana kuJesu Kristu, sibonakala siba nelibumbano leliqiniso kumbe lelastawo. And kubonakala lokho kuletha ubufakazi futhi emhlabeni malana nembuso loJesu Kristu to introduce. So lana sitobonakala singena number B. Mbuto wa number B na uyabuta ukuthi libandla lingabumbana njani. And futhi elibumbano leli lingaba maintain njani kumbe ligcinwe njalo. Singagcini ngokubumbana mhlambe ngathi for isikhathi esincane, kepha sibumbane njalo khamba isikhathi. Kubalulekile ukuthi sizwisise ukuthi sihamba ekukhanyeni okanye ebumnyameni.
So uma sihamba kuloko kukhanya lokho sizoba nalobo budlelwane lobo obuhle omunye nomunye. And then kunesithembiso la kuthiwa igazi lika Jesu Kristu lizasihlanza ezonweni zonke. Because the first step ukuthi sisondele ekukhanyeni kwakhe sesiyasebenzisana. So ukuthi singa-maintain njani leyo relationship njoba isigaba salesihloko lesi saSunday sithi united in Christ, singakwenza kuphela uma ngabe si-united kuye uKristu. Kanjani? Njoba sifunda i-relationship between igatsha nesihlahla umvini, ukuthi kuba na that relationship ukuthi igatsha ukuze lizokwazi ukuthi lithele kahle kumele libe liqhume nomvini. Lingasuka kumvini angeke libe na that nutrients yokuthi sigcine lithela izithelo. So kumele sigade ukuthi soloko sisaxhumene noKristu njengomvini wona, then sizokwazi ukuthi lokuhlangana kube possible. Amen. Yabonga Mama Mduli. Yes. You know, ungathi uyaqaphela lana emhlabeni baningi abantu lababumbene in a way. Lababumbene mara abakabumbani kuJesu Kristu. Uyabuka even netingelo taSathane noma tingavani, but tibumbene tiwala umsebenzi leto yendawo. So mara libumbano lelo ali result noma aliholeli noma emthelelweni lomuhle. So lana sikhuluma sithola ukuthi uma kuthi sibumbana kuJesu Kristu ngilapho singabonakala senjani kuba nemphumela lomuhle kuphela uma iunity yethu ina Jesu Kristu ekhaya. So la yes Jesu Kristu kufuna abe i-center ye-unity yethu kumbe libumbano lethu. Alright, nyalo sitobonakala simove siya lapha ku Monday. Sihloko sa Monday sithona not of the world noma asisibo basemhlabeni. Lana mbuto uyabuta oqala ukuthi kona uthi Jesu Kristu uthini kuba abafunzi bakhe mayelana nemhlaba. Uthena uyabuta futhi ukuthi why imhlaba abashushumisa kumbe aba persecute abashushisa yes. Before ngena kuye le ngizama ukungeza kule point leba uyikhuluma ezokhuluma ngicabanga masifundiswa sibancane kwenziwa example eyinyanda ukuthi istick masi1 kulula kusiphula, but masiyinyanda angeke kube lula ukuthi usiphule. Then isingisi futhi sithi united we stand, divided we fall. So kuyabonisa ukuthi ukuze lelibandla elika Kristu libe united front kumele sonke as individuals si play that role. Now kulo sigaba bathi asibo bala emhlabeni. Hey ngempela siyakubona lokho. Amen. Uyakubona each and every day ukuthi ngempela awusiwo wala emhlabeni ukuthiwa sizawuzondwa umhlaba. Why? Ngokuthi asesibo bala asakhanga. uKristu wazondwa ngoba kungasiwo wala emhlabeni. And abaKristu bakuqala sithola ukuthi bekwabantu abahlukile. Ukuziphatha kwabo, ukholo lwabo lweqiniso kuthiwa belikhuza izoni. Kuthiwa ngesingisi malibeka la ukuthi it disturbed the sinner's peace. Ukuthi omubi make mbheka lo muntu adisturbeke. And namanje siyakubona la ezimpilweni zethu each and every day umangala ukuthi hayibo ukushishiswa okungaka kanti ngenzeni. And masithola ukuthi the center ukuthi asesibo bala and ngempela we must expect more ukushushiswa. So uma singakafiki kule level yokuthi siyashushiswa uzwe ukuthi uyashushiswa kumele sizihlole ukuthi are we still in the light, because kuthiwa masihamba lendlela lesizawushushiswa. And siyathola ukuthi nanoma bebabancane banganamali banganazikhundla eziphezulu mara kuthiwa bebayithera to evil doers. So kumele nathi lapho saziwa khona emisebenzini, ezikolweni,
ema-universities, kumphakathi kumele sibe iterror. Mabethi into is a terror, uyathuka, uthuke uzuthuthumele. Sibe into enjalo kubantu abayenza ububi. Ukuthi nedi nje ukucabanga ngegama lakho, bacabange ngesimilo sakho, babonakale baba ilaba abathuthumelayo. So as much as isizozondwa, but it doesn't mean ukuthi lamandla uKristu bekanawo asisasenawo. So sizozondwa, but it's because uKristu wahamba leyo ndlela leyo. So since uKristu wahamba leyo journey, nathi sizibiza ukuthi singabantwana bakhe ngempela sizayihamba. Singakhuluma lize lishone ilanga ngama-terrors, ngama-trials esindlula kuwo, ukubonisa the way sizondwa ngakhona umhlaba. But ekugcineni sisoloko simile. Why? Because uKristu uthi uzoze abe nathi until the end of time. Amen. Amen. Ngibonga mamduli. And futhi ngithanza le part la ukhuluma khona ukuthi nawe enda lokushe ubonakala uba iterror to labaya enda lokubi. Lento nje efana nasesikolweni. Analogy yasesikolweni ukuthi uma uthi mhlawumbe ngiyafeyila esikolweni, abantu kuba lula ukuthi uma sifeyila as C groups bangani. But uma kuba khona lo muyila afika ayende engcono, abona so sikhombisa ukuthi kahle siyadlala. So nakithi njalo ke uma kuthi wenda kahle ubonakala lokho kwenda labangayendi kahle, bangakhululeki, bangabe comfortable. Alright, sitobona la sindlula nyalo singena ku B. Lana kuthiwa yini iplan kumbe inhloso yaNkulunkulu tukubantwana bakhe mayelana nemfufo le kufuna sibe nawo emhlabeni, ngayibe kanjalo nje. Kunomfutho ohlukahlukene okhona la emhlabeni, and as siya ekuphileni komhlaba siyabona ukuthi lo mfutho obubi uyanda. Lo mfutho omubi uyanda. So uKristu lana make khuleka uthi angikhulekeli ukuthi ubakhiphe emhlabeni, kepha ubakhiphe okanye ubavikele kububi. And siyabubona ububi every day. The more sifunda, the more sibheka siyabona ububi. Singabubala ububi ngezigaba ezahlukahlukene. But uKristu wabonisa ngendlela ngeexample yakhe ukuthi kumele siphile njani, singaphili njengabantu bala emhlabeni because asisibo bala emhlabeni. Kuthiwa uKristu makeza azange eze ukuthi ufuna ukuthi abe yiphathi yobumnandi bala emhlabeni. Azange abe umuntu ozodonswa uhambo lwala emhlabeni ama practices, but ifocus yakhe bekukwenza intando kaBaba nokuthi ayofuna asindise abalahlekileyo. So uJesu Kristu make hamba nathi wasinikeza the greatest commission ukuthi hambani niyofundisa abantu nibabhabhadise laba bakholwayo egameni likaBaba nelikaYise nelindodana. So we must not lose focus. Our great commission is straight. We are not here to be too comfortable ukuthi sibe concerned about our happiness, because uma ngabe sizoba concerned ngehappiness yethu, lama temptation asizungezayo nathi sizobonakala asigwinya, because our focus is not ukuthi as we are not acknowledging it ukuthi asibo bala emhlabeni, and then sizokwazi ukuthi siresiste izinto ezimbi ezivelayo. Amen. Amen. Yes, possible noma kuyayendeka ukuthi ube emhlabeni lo mubi kumbe ube enzaweni lembi. But ngenxa yelisithi kumbe ngomusa waNkulunkulu ubonakala ungadlali kumbe ungaphatheki kuleli bakwendawo emhlabeni. Maningi ama example singawa quote from iBhayibheli kanjalo. Nyalo sitobona la singena ku number ku Tuesday. Yeah, Tuesday. Lapha Tuesday isihloko sakhe sikhuluma ngemandla laseqinisweni, power in the truth. Lana mbuto yabuta ukuthi iqiniso lendani kulabo labalatiko baphinze balilandzele. Sithola igama la eli ukungcwaliswa
kuthiwa izwi lakho liyiqiniso, then sizathi singcwaliswe ngalelo qiniso lelo. So we acknowledge izwi ekuumbhalo, and then si acknowledge ukuthi umbhalo uyiqiniso vele, and then sesiyakwazi ukuthi singcwaliswe kulo. And then sekuthiwa lapha iqiniso lizathi lisikhulule. That is why kuthiwa nanoma ngabe isimo sakho ubona upressed in the corner kangakanani, akumelanga ulahle iqiniso, because iqiniso lona ngokwalo lilendlela yokukhulula. It might not be now, it might not be tomorrow, but one day the truth will set you free, because iqiniso liyazivelela lona automatically. So kuthiwa uma ngabe leli qiniso lisilivumela inhlizweni zethu, lifana njenge east ezimpilweni zethu. Imvubelo into encane, but leqiniso leli libonakala lenza utshintsho ngokuthi izifiso zethu ziyatshintsha, ukucabanga kwethu kuyatshintsha, and nalendlela lesiziphatha ngayo kubonakala kuba yiloko okutshintshayo. And asibonakali sithanda because sifuna ukuthandwa in return, but because siyazwisisa ukuthi lo uyisidalwa sika Kristu, lo uthengiwe uKristu, and nanoma ngabe imotive yakhe lo muntu injani, but thina siyakwazi ukuthi sithande isimo senjalo. Sometimes sibonakala sibhekana nezimo ukuthi lamagama washilo abantu bawathatha ngenye indlela, ube misunderstood. Ukwenza kwakho kube misunderstood, but kuthiwa singasabi, kungasizwisa ubuhlungu lokho. Instead kumele thina sibonakala senza izindlela eziright, singabi discouraged, sibonakala senza sithemba kuye ubaba osezulwini ngaso sonke isikhathi. Why? Because leqiniso lemvubelo yeqiniso ibonakala ichinja our total mindset. Amen. Amen. Yes, angeke kuze kwenteke ukuthi ufunze liqiniso and then futhi ulisearch ungalitholi, and angeke kuze kwenteke ukuthi uliphile then ungachange. So libonakala lichinja from enhlitiyweni, and then uma inhlitiyo seyichinja tento takho tibonakala kuba lula ukuthi wende kahle. Amen. And then lana sesithola ku number B manje. Number B na uyabuta ukuthi liqiniso leli lesikhuluma ngalo ukuthi liyakutshintsha yonke imvelo liceza kuyikhuluma, bathi kuthiwa lichazwa njani noma lidefine njani? Umahubo la uhlanganisa umthetho neqiniso. So now umthetho uyini? Umthetho uyintando kaBaba sezulwini ukuthi Luka asifisa ukuthi sikwenze. And umthetho siwuthola kuphi? Siwuthola embhalweni, umbhalo okuyiqiniso. So uma ngabe leqiniso leli silamkele, sizokwazi ukuthi samkele nalomthetho lona, and sizokwazi ukuthi silalele lokho uJehova asitshela kona. Kuthiwa ukungcwaliswa kombhalo akusuku into nje fast, ukuthi hayi wena sowungcwalisiwe usebenza ngama emotions akho, but kumele sihlole iqiniso ukuthi iqiniso yini, and iqiniso silithola emthethweni ukuthi uJehova kahle kahle ufuna ukuthi siphile njani. Lo mthetho oyishumi sikwazi ukudissecta ukuthi kahle kahle lo mthetho oyishumi siwunabise ukuthi ufunani, because uma sikuwo leyo mthetho wakhe sazi konke. Umthetho oyishumi ukhava yonke into yempilo yethu. It's a summary yempilo ekumele siphile. Amen. Amen. Nyalo sesithola lapha ku number C. Number C uyabuta ukuthi leqiniso lesolo sikhuluma ngalo sinqoliswa njani ngalo? Kuthiwa umoya weqiniso
okuwumoya oyingcwele makefika uzawusiholela kulo liqiniso. Siyazi ukuthi umoya oyingcwele uKristu makewuthumela wawuthumela unama duties amaningi ezimpilweni zethu. One yawo la sifundiswa ngawo ukuthi ukusigayida kuyo lelo liqiniso lelo, but angeke ugayide into engafuni ukugayideka. So there must be that conscious effort yokuthi vele sifuna ukugayideka kulo lelo qiniso lelo. And uKristu makekhuleka ukuthi singcwaliswe ngeqiniso. And then waphinda wasitshela ukuthi izwi lakhe liyiqiniso. So the only way singabonakala siba yilaba abangcwaliswa ngeqiniso ukulilalela. So uKristu has given us provision. Usinikele izwi, wasinikeza nokuthi liyini izwi. Wasinikeza nehelper ukuthi izosigayida kulo lelo qiniso lelo. So ngempela linamandla qiniso. Amen. Amen. Siyabonga. Nyamhla bona la singena lapha ku Wednesday. Wednesday sihloko sakhona sithi tender regard that is far reaching. Uma ngayibeka ngesiZulu ngathi kunakekela lokujulile. Yeah, ngasho njalo. Kunakekela lokujulile. Then umbuto uyabuta lana ukuthi siyakhumbula ukuthi Jesu Kristu ubonakala athandazela abafundi bakhe. Kahle kahle isihloko sesifundo sethu ngoleso. Jesu Kristu uthandazela abafundi bakhe. Then lana kuyabuta ukuthi sathi njani ukuthi Jesu Kristu kulomthandazo lo athandazela abafundi bakhe nakithi usifakile. Because uthe ubakhulekela nalaba abasazokholelwa kuye through izwi. So at that particular point in time, uKristu already made provision for us. Ukuze asifake emkhulekweni wakhe. So uKristu kubonisa ubukhulu bakhe and neforesight yakhe ukuthi already he had a provision. That is why kuthiwa far reaching. Azange acabangele manje because azi ukuthi omubi ula emhlabeni and uzofuna ukuthi abonakala lwisana naye uKristu. So he already had a provision for abantu bakhe ngokuthi asikhulekele at that particular point in time. And bekafuna ukuthi le relationship anayo nabafundi bakhe abala ngaleso sikhathi nathi sibe nayo. Nanoma i distance is there, but siyazi i physical distance, but siyazi ukuthi spiritual distance sibonakala siba seduzane naye. Amen. Amen. Futhi ngithatha nalamavi la even nomapostoli Paul naye uyakhuluma lapha kuleli verse la ukhuluma khona ukuthi udlalile inzima yakhe ngenumele umqhele wakhe. But uyakhuluma ukuthi akusunguye kuphela lento uthola lo mqhele loyo. Kepha bakhona labanye labathe ba believe kuNkulunkulu labantu othola. Lo kuyakhombisa ukuthi nathi sifakiwe kuleyo lo Jesu Kristu bekangiko kodwa bafundi bakhe. Ufuna ukuthi aphinze abe ngiko futhi nakithi. So nyalo sesitongena lapha ku number B. Number B ubuta ngesiqiniseko ukuthi sinasiphi isiqiniseko ukuthi lokunakekelwa kumbe lo ukuthi Jesu Kristu lokusinaka kwakhe Jesu Kristu ngemoya wakhe lwenqwele kukithi namuhla. uKristu lokhu uyakhuleka lana uthi kuBaba ucela ukuthi uBaba asithumelele umduduzi ukuthi azohlala nathi forever. Forever kusho ukuthi until yena uJesu Kristu abuya umoya oyingcwele uzoba anathi. So though distance and space singabonakala siba khona singanayo, but umoya oyingcwele uba seduzane nathi. Siyakwazi ukuthi simbone umoya oyingcwele. Kuthiwa lana umduduzi ungowethu and nabo abanye kusho ukuthi akabonakala belong endaweni eyi-one. And umoya oyingcwele usinceda usipha amandla. In any emergency ubonakala anathi. Nanoma umhlaba usizonda ubonakala unathi. Ebuhlungweni, ekushushiseni
nanoma singabona ngazathi akukhanyi indlela, but ngaleso sikhathi leso unathi. Uma sikhuleka, that is why ubonakala uzwa ukhuthala futhi empilweni yakho ukuthi yo lempi beyinzima, but wabonakala ukhuthala. So kuthiwa lana ngehora lesidingo lapho ukudangala kubonakala kuhaqa umphefumulo wethu, kulapho iliso lika Jesu Kristu libonakala liba khona, silidinga ngaleso sikhathi. And ngaleso sikhathi leso kuthiwa ihora lobukhulu buka Jehova. So wena uhabona ukuthi hawu mara Jehova uyivuma njani isimo esiso, kanti siyathola ukuthi in our trials kulapho inkazimulo yakhe ivela khona, yambulwa khona. So that is why lana ukuthi is the hour of God's opportunity. So lapho unganabani ongaba nawe, then uJesu Kristu ubonakala baseduzane nawe, and then ubukhona bakhe bubonakala bushabalalisa bonke lobumnyama. And then lelifu lokudumala belikhona empilweni yakho libonakala lisuka. So kuyabonakala njoba lesihlongo ukuthi already made provision for nathi. Masicabanga ukuthi wahamba how many years ago la emhlabeni uKristu, but already ubukhona bakhe sisabufina nathi ngenxa yamkhuleko. Amen. Amen. Nangembala kusinakekela kwakhe Jesu Kristu kujulile ngendlela lemangalisayo. Uma selapha ku number C, usiqhubeka ngesifundo sethu lesinhle. Number C uyabuta ukuthi ngisiphi isifiso le Jesu Kristu asibonakalisa ebafundzini bakhe kumbe on behalf of his people ekupheleni kumthandazo wakhe. So kahle Jesu Kristu bekanesifiso lebekanaso ngathi. So lesifiso leso sibonakaliswa njani ekupheleni kumthandazo wakhe? Uma kusekelwa umhlaba sibona ukuthi kuba neplan, a master plan for uluntu, ukuthi uma ngabe kungenzeka ukuthi umuntu abonakala welesonweni kuzokwenzakalana. And then uKristu waba yishority. Makuthi uyishority kusho ukuthi uma ngabe mina ngithenga indlu ngithi wena uyishority yami, mangakhona ukuyibhadala wena kumele uyibhadale. So uKristu waba yishority ukuthi thina lapho bekumele kufe thina kwabonakala kwafa yena. So that is why akhuleka lapha ukuthi isifiso sami okanye umthandazo wami ukuthi lapho mina baba nawe sikhona khona nabo ababonakale baba khona. So ultimately uJesu Kristu ufuna sibe sonke naye nobaba ekhaya ezulwini, and sizozibonela thina inkazimulo yaka baba. Because we can't comprehend, singayicabanga ukuthi inkazimulo yakhe ingakanani, but angeke sifinyelele lapho. But uJesu Kristu waba naloyo mkhuleko loyo ukuthi lapha khona yena nobaba nathi sibe lapho sizokwazi ukuthi sidumise kanye nabo sibona leyo nkazimulo. Amen. Siyabonga. Nyalo sitongena ku Thursday. Thursday isihloko sakhe sithi that we may know his name, kumbe ukuze sathi igama lakhe. Umuntu oqala uyabuta lapha ukuthi singasikhombisa njani, singamkhombisa njani baba wethu ngesimilo sababa wethu wasezulwini ngaJesu Kristu. Uthiwa that we know his name, ukuthi abantu kumele bazi ukuthi izwi lakhe siyalazi. Kumele siveze ngothando. Usifundisile uthando as a simple principle, ukuthi njengoba ubaba wathanda uKristu, uKristu wasithanda wandlulisa lolo thando, nathi kumele sibe ilo thando esendlulisa kwabanye abantu. So uKristu makeza la emhlabeni waye representative kaBaba.
So the character kaKristu ikhombisa isimilo sikababa. Makukhulunywa ngama-representative, umuntu omele omunye, kuba nama-countries la ngathumela abantu baba bamele ama-country la ezweni lakithi, nathi siyabathumela abamele i-South Africa kwenye i-country. And makukhuluma loyo muntu loyo, umhlaba wonke uthi kukhuluma i-South Africa. Whether ukhuluma right or ukhuluma wrong, kuthiwa ukhulumela i-South Africa. So kanjalo uKristu makeza lana konke bekabonisa ukuthi ukhulumela ubaba sezulwini. So isimilo sakhe, umusa wakhe, uzwelane ukusizwela kwakhe, uthando lwakhe, umusa wakhe, konke kubonisa nje ngokuphelela isimilo, ukuphelelisa isimilo sikaJehova esingamboni. So nathi ke kumele njengoba uKristu ayi-representative, nathi uKristu akasekho, sizibiza amaKristu ukuthi simele uKristu thina sekuyithi. So lokho esikukhulumayo esikwenzayo, abantu kumele mabebona thina babone bani? uKristu. Njengoba uKristu wayethi mayela emhlabeni ngenyama, abantu bebathi mabebona yena babona ubaba. So kanjalo ke nathi kumele abantu babone uKristu okanye ubaba through our conduct. Amen. Amen. Uma sisiya nje emaphethelweni esifundo sethu, nyalo sesibuka umbuto wokuqina lapha Thursday B. Uyabuta ukuthi nguphi lekufuna sihlale sibuke kona ukuze sikhone ukuphila lempilo leyo. Yeah. Ibuyela kulesa sihloko lesiya se-focus. Ngifuna ukulifunda leli verse leli kuJeremiya 9 verse 23. Ukuthi nababukeli bazindle ngalo lelizwi leli. uJeremiya 9 verse 23 no 24. Ithi usho kanje uJehova uthi, ohlakaniphileyo makangazibongi ngokuhlakanipha kwakhe, neqhawe malingazibongi ngobuqhawe balo, nocebileyo makangazibongi ngengcebo yakhe. Kepha ozibongayo makazibonge ngalokho ukuthi uyangiqonda, angazi ukuthi nginguJehova owenza umusa nokwahlulela nokulunga emhlabeni, ngokuba ngiyathokoza ngokunjalo, usho uJehova. Amen. Amen. Emhlabeni esiphila kuwo manje, umuntu ohlakaniphileyo wenzani? Uzibonga ngokuhlakanipha kwakhe. Nithi onamandla simbona ukhangisa ngamandla akhe, onengcebo ukhangisa ngengcebo yakhe. And then aze ayenze to disadvantage other people, whether uhlakaniphile or uwenzeni. But lana uJehova kumele sizibonge ngokuthi siqonda yena, and esazi ukuthi uJehova, and umusa nokwahlulela nokulunga kokwakhe. Amen. So akukho enye ifocus ekumele sibe nayo, simele sidideke ukuthi hey, ngifisa ngazathi ngingaba this powerful person emhlabeni. Kuthiwa lana all boasting of merit in ourselves is out of place. Amen. Ayina sabelo kule ndlela le esihamba ngayo, ukuthi ngizothi nginemali engakanani nginganibhaya out nonke la, okanye nginemandla angakanani, ipower eyami ihamba ifike kuphi. Akumelanga sibe yilabo bantu laba abaziphakamisayo. Kuthiwa laba namava ajulile kuJehova ilaba bazosuka ekuzikhukhumezeni, babonakala kuba yilaba baletha ababa nokuzithoba okukhulu. And amehlo ethu masiwabonakala siwabhekisa ezulwini ngaso sonke isikhathi, sizawubonakala sidumisa uJehova ezimpilweni zethu.
So the more siba seduzane noJehova, the more sizobona isici empilweni yami ukuthi ngazathi nginokuzikhukhumeza ngathi nginokubheka kubu rich bami bese ngibonakala ngiyatshintsha each and every time ngiba associated noJesu Kristu. So as sivala le nkulumo yethu siyabona ngempela ukuthi uma ngabe siloko siba nokuxhumana noJehova nomsindisi wethu sizawubonakala sithola amaphutha ezimpilweni zethu, and ekuthene sibheke yena uKristu sizawubonakala siba yilaba ababa noshintsho. And isifundo sethu lana sithi radical. If into ukuthi radical kusho ukuthi kuba na that conscious effort ukuthi lento iyatshintsha, and then sizobonakala ke siba yilaba abafanisa naye uKristu as a example enkulu esimele sibheke yona ngaso sonke isikhathi emhlabeni. So siyalibonga ithuba ethe salithola ukuthi sifunde kabanzi ngaso lesihloko lesu uKristu akhulekela abafundi bakhe, ngoba ngempela nathi siba nalo umsebenzi lo ukuthi sikhulekele abanye abantu sibe nesimilo esifanelekileyo. Amen. Amen. Ngiyabonga Mamduli. Ngithandela point laphana ngikhuluma all boasting of merit is out of in ourselves. Is out of place. So la ngicabanga nathi sinawo umizwa kumbe experience before siphenduka kumbe before sitinekele enkosini sibe sinjani. Mawuthi wedala uthi mhlawumbe ngathi benganalo lithambo before ngitinekele enkosini. Then umanye lo sengiva ukuthi sengiba nelithambo for abantu. Angeke ngize ngithi lo umsebenzi wami. Angeke ngize ngithi lo kungenxa yami. So that's why isona uma uya utinekela kuJesu Kristu noma utofika la kwelizinga kumbe ufike kweli point la understand khona ukuthi yonke lento lengiyo namuhla ngingawuthi wedala usibo njani akusengenxa yemsebenzi wami. So utobona amandla aNkulunkulu okutshintsha empilweni yakho. So that's why so besesena njani so nika iglory kuNkulunkulu for yonke into lathi ayinde athe wayenda empilweni yethu. Lesi sifundo lesinhle kakhulu. Nami ngiyabonga for wonke ama-lessons nje esiwafunzile mayelana nomthandazo kaJesu Kristu. Kungathi singathi nasifunza le sifundo leti sibonakala sisonzelana naNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Kulesikhathi sanyalo sitobonakala sivala sifundo sethu. Angathi umbe kukhona into lebo ufuna ngisho uMaNtuli. Cha, so rephile siyabonga ukuthi kulele the emphasis yokuthi uKristu uyakhulekela abafundi bakhe part 2 ubonisa ukuthi le ndlela le yinde ngempela, and uKristu was deliberate ekuthena sikhulekele. So nathi kubonisa ukuthi as sikhulekela ibandla sikhulekela nabazalwane abanye, we must be deliberate ukuthi manje siyakwenza lokho ngokuthi indlela le uthando luzothi livele. And esikhathini esiningi uthando maluvela alu expect anything. uKristu azange athi ngifa on condition bazowenza lokhu nalokhu nalokhu. He just died because he loved us. So iloko ke nathi esikubonayo la ukuthi njoba beyisho lapha ukuthi he intercedes for his people and is always faithful. So siyabonga Nkosi. Amen. Amen. Kulesikhathi sanyalo sizothi sigobe emakhanda uma ngivala ngomthandazo. Abethu asezulwini siyabonga for isifundo lesinhle. Isifundo semthandazo kaJesu Kristu. La sithola khona ukuthi Jesu Kristu ubonakala sithandazela, akhombisa uthando lakhe futhini, and futhi akhombisa nebudlelwane le anabo nababethu asezulwini. Le futhi afuna ukuthi nathi sibe nabo nayo. Kwangathi Nkosi ngathi nasifunza sidonke leti fundo leti ungasita siqine sifana nawe. Uphinde futhi usite nangemoya lonqwele. Sathi liqiniso sifunze sibe sanctified njalo njalo on a daily until uze ubuye. Lona mthandazo wami lenguthandaza igama leNkosi Jesu Kristu. Amen. Amen. Sibonga ukuba nathi kuze kufike lesikhathi sanyalo. Kwangathi ningabonakala futhi niphinde niba nathi kuleli enye lesson lelandzelako likhuluma ngokumangalelwa kukaKristu. Amen. Amen.